ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ። ለዚህ ሰዓትና ጊዜ እግዚአብሔር ስላበቃን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እስኪ ዛሬ ደግሞ አጠቃላይ የዓመቱን ጉብኝት ከልጆቻችን ቤት ያሳለፍነውን ትንሽ ገለጻ ለማድረግ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ለዚህ ጊዜ ጀምረን ለዚህ ጊዜ ላደረሰን ላበቃን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ትልቅ ምስጋና እናቀርባለን። ከዚያም በመቀጠል በዓመቱ ውስጥ በነበሩ 8 ጉብኝቶች ምንም እንኳን በሁለትና በሶስት ሰዎች ሐሳቡ ይመንጭ እንጂ ሁሉም ማለትም ወንድሞችና እህቶች ምራቶች በአጠቃላይ አሜን ብለው ከሙሉ ልብ ነው የተቀበሉት። እናም ጉብኝቱን ስንጀምር በመጀመሪያ ከዳንኤል ሞላ ቤት፣ ከዚያም ከሙሉነሽ ይመር ቤት፣ ሲቀጥል ከገነት መልካሙ ቤት፣ ከዚያም ከወሰን ተስፋውን ቤት፣ ከዚያም ከደረጀ ይመር ቤት፣ ከዚያም ከዓለሙ ጫኔ ቤት፣ በመጨረሻም ከሽርኤል ባሩ ቤት አጠቃላዩን የዓመቱን ጉብኝት በዚህ መልኩ አከናውነናል። እግዚአብሔርን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ይህ አዲስ ምንጭ የመጣው ድሮ ከወላጆች የነበረው ወደኛ የተተላለፈው አባት ያበጀው ለልጅ ይበጀው የሚለው አባባል እውነት ሆኖ በእኛ ላይ ሰርቷል። ይህ ነው ቤተሰብን በሙሉ በፍቅርና በመልካም ግብረገብ ጤናማ አድርጎ የሚያሳየው። ይህ አባባል ይህ አባት ያበጀው ለልጅ ይበጀው የሚለው አባባል እኛ ወንድሞችና እህቶች ይህን ጉብኝት በዓመቱ ውስጥ እንዴት እንደተጠቃለለ ለማሳየትና ምን አይነት የመንፈስ እርካታ እንደነበረው ለመናገር ነው። በዚህ ጉዞ ላይ አሁን ከዚህ ቦታ ያላችሁ በሙሉ ትልቅ ተሳትፎ ስላሳያችሁ ውጤቱ ያማረ እንዲሆን ብዙ አስተዋጽኦ አድርጋችኋል። ስለዚህ ከፍ ያለ ምስጋና ይገባችኋል። ጉብኝት ያደረግንባችሁ እነዚህ ልጆቻችንም የተሰማቸው ደስታ ይህ ነው አይባልም። በዚህም በዚያም ሁሉ ነገር በጣም ያማረ እንደሆነ አግኝተነዋል። አሁን በሄድንባቸው ቦታዎች ሁሉ የተነሳናቸው ፎቶግራፎች አዲር ሞላ በጥሩ ሁኔታ አዘጋጅቶ አቅርቦልናል። እሱም ይህን ስላደረገልን ሳናመሰግነው አናልፍም። እስኪ ወደ ተዘጋጅልን እይታ እንለፍ። ስለሚኖረን ቆይታ ሁሉ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ተባረኩ። አመሰግናለሁ። אנחנו חוגגים יום הולדת שנה של ביקור, ולאחר שסבא וסבתא נפטרו, אנחנו הרגשנו טיפה בנתק. ואם לא היה בר מצווה, לא היינו נפגשנו, ובגלל זה יצרנו את הביקורים. שמבטא את אחדות המשפחה, שנקרא מעשי האבות סימן לבנים. ולסיכום על המפגשים במהלך כל השנה לשיפור ולשימור. הרעיון הגיע משלוש אחים, אך מהר מאוד כל האחים והאחיות, גיסים וגיסות, תמכו, עודדו ובעיקר מגיעים לכל מפגש. אחדים מאוד אהבו ושמחו לביקור המאחד הזה. אני קודם כל מודה לכל אחד ואחד שבא לפה. אני אומר צריך לאמץ את זה. פעם הבאה מהצפון, לאט לאט עד הדרום.